Ćao i dobrodošli na moj kanal. Danas ću spremam turšiju. Ovdje sam već povrće pripremila. Sada ću da ga očistim i isjeckam, pa ću da nastavim da radim. Znači, povrće koristite sve što vi želite ili volite za turšiju. Ja imam karfiol, kupus, zeleni paradajz, mrkvu, feferone, paprike i krastavce. Sada ću lijepo sve da očistim. Sada ću mrkvu prvo lijepo da očistim. Povrće je sve već prethodno oprano, paprike, paradajz, krastavci. Sada ću samo da očistim mrkvu, da je ogulim i paprike da izvedim sjemenke i da isjeckam karfiol i kupus. Mrkvu sam ogulila, sada ću da očistim paprike. Ovako ću da iskružim i izvadit ću sjemenke. Znači očistiti paprike od sjemenke. U neke ću da stavljam kupus, pa ću ovako samo da izdubim i da stavim kupus. A neke ću čak da očistim i da isječem onako da ih dodam samo u turšiju. Kako god vi volite ili želite, možete da uradite. Kada sam i paprike očistila, sada ću karfiol da očistim i isjeckam. Znači osjeću ovo lišće. I ovako razdvajat ću ove. Možete i na pola, pošto su prevelike, da sječete. I tako ću sada spremim karfiol. I karfiol sam pripremila, ostalo mi je još samo da isjeckam sitno kupus. Znači ovako sitno ću da isječem kupus zbog paprika, da bi stavila u paprike. A ako ne punite paprike kupusom, onda je dovoljno da isječete na veće komade kupus i samo poredate. Evo kupus sam isjeckala. Sada ću ove paprike što sam i ovako izdubila da napunim sa kupusom. Znači samo natrpam kupus u paprike. I ovako ću ponavljati postupak sve dok imam ovih paprika koji sam napravila za udubljenje, za punjenje sa kupusom. Paprike sam napunila sa kupusom i sada ću da redam povrće u jednu veću kantu ili bure. Evo ovdje imam jednu kantu od 20 kg u kojoj ću da redam sad povrće. Ostatak kupusa što mi je ostao od paprika, sad ću stavim prvo na dno. Kada sam stavila kupus, sad ću dodam mrkvu. Mrkvu sam ovako samo ogulila i isjekla na pola. Znači red mrkve. Zeleni paradajz, znači koji je čitav. Njega ne polovite. Krastavci isto čitavi. Karfiol. Sada ide paprika koju sam isjeckala. Sada ću stavim ove paprike koje sam napunila sa
kupusa. Dodat ću i koju feferonu. Znači ovako ću sad samo da ponavljam postupak sve dok imam povrće, dok ne napunim kantu. Više kupusa. Evo ja sam povrće poredala u kantu, sada ću da napravim zaljev za turšiju. I sada ću pripremiti zaljev. Ovdje u vangli imam 5 litara vode u kojoj ću dodam 300 grama soli, 400 grama šećera i dodat ću jedan vinogran i konzervans. I to ću miješati dok se šećer i sol ne rastope. Pa ću onda dodam sirće. Evo šećer i sol su se rastopili. Sada ću dodam litar alkoholnog sirćeta. I to ću isto da promiješam. I sada ću ovo sve da nalijem u turšiju. I evo sada ću lagano da nalijem zaljev. Evo turšiju sam zalila. Znači ovaj zaljev je otprilike za neki 10 kg povrća. Znači povrće dodajete koje vi želite. Ja sam dodala mrkvu, karfiol, zeleni paradajz, feferone, paprike, krastavce, kupus. Zalila sam, nije do kraja voda, ali nema veze. Sada ću samo da stavim ovu mrežu preko i pritisnut ću i onda će povrće pustiti još svoju vodu i to je to. Ostavit ću je na suhom i tamnom mjestu da se dobro ukiseli. Ja se nadam da vam se dopao recept. Isto tako nadam da ćete probati napraviti ovu turšiju. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ili ne. Prijetno!